Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa paak ti aglutaw, malpas kumat siguro. Mga yabak latan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasalatay to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ka, una? Adun lakit di tibisitam inton bigat. Manang. Una? Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag nga orasyon, Nanang. Ada kamin. Agmanuak, Nanang. Kasyan na ka ti Diyos, Kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ti matraffic. Iso sinapamin ati May. Ay mabit lang nga. Agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid mi. Bala, ingkay manganan, Alpha. Agmano Nanang? Ala, kakabsat. Magan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatam latan ni Nanang ko. Ta birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y Kaloy, manugang ko. Take out yo. Nay, nagadumon day Nanang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabangles. Ay kaya agyaman na karoda Nanang. Nanang, in kami mutayin. Makikiddan kami kada Kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. In kamang isupot iti yawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Sikamot na. Ay, kwa saan Nanang? Bala, panawan da kami dito. Sige, abirak Kaloy. Umuna kami jirwarain. Aguray kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abirak. Ay, madamdama pa'y Kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Ay, sumipngit kami na Nanang. Awan kadwa tayo may isang apo ko yung balay. Alam nga rin dito. Nay, apay dito, kwarta Nanang? Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko dito para kan ka. Ay, saan ko man Nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan ti kinasaya at kukan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kini Nanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kas jayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawat ang aruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawat amanugang na. Napay kagura na latan itig na yan. Ipadlaw na mga dapat paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadaktal ti respeto keng kwa na. Tanusan na talaga tutupak. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga dayaw ngam ni Rulay. Ay, kedo nampay. Permia. Adayo nga itarayan na daya Ruli. Anya mo daya Ruli nga Saan da ngagbagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpaken kwa na. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpat ngamin, Manang. Iso siguro ti kinayat na kun kwa na Ti kinasingput na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingput ti lalaki. No kasjay tumala pa nagro-rupa. Ay uray saanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, Manang. Hello, Kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow!
Tay paborito na ita, nanang. Ala, sumrak kayo. Ay, agyaman na kaloy manugang ko. Nagadayo matiyo man yung pagpadigwanin, nanang. Ay na, asidagla da ita. Manumula ti 5 minutos at tarayan tilugan nga ay. Ay wag, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya't yung taypan kay hospital, nanang. Ay, sanon. Idaklabit iti sufayo. Kalpasan na, paypayan na kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay, saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit? Kung nada nga awagan na kang mawamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit?Ag-apply akit nagduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, maawatan ka bakit? Barang makastra kak tumut lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang ka. Ito'y may saapit sa ginatang ko. Bakit? Ha? Ano sa ngay ayon ni nanang? Dapat siya ka maawa na tumula manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-addakit di apakitaam iti nasayaan. Una bakit? Naamiris kumuladay takay. Nawang maganap puno sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingpata mga asawa. Kan nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong katangan. Naimas day ta. Apay, tikonam jak makaramraman iti kasta. Elay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititid ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kadno talagang awan mastrakan na kat di mo pilitin nga trabaho, Susan. Sayang ngamin ti panawon a panagis-istambay na. Ay sus, amangan mo't no ap-apaom di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar da dito. Saan mo't kidi, nanang? Sana bale, taadda mo't tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ibagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat akmat ka. Bayam, tano maawat ko man ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, adda naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Adi papaitid na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mat ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rudmat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta alfat. Ang ibagam ijay asawam, ajak ang daw-dawat iti tulong na, wag. Ang mga nomdas to day ta pangiboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpet ni Rolly. Nasingpet ngam saan mo tagwapo.
Kita man na kita anak yaw. Karopropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takaropropa da jay amada. Nanang, Pasensya ka ni ti panagsasaw. Nga may magbagak lang tagpaisaw. Kita man na giti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtataarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga gasawa, tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako may jay lugar me. Tapapaayaban nak dya anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Katawan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laang. Ha? Sige, basta agsubli ka ha. Ay, uwan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapnoan da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Ada trabaho mita. Adda. Apay ka di. Maditi bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan na. Aywan di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Bagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaang. Uray agawid mo't la adagaws. Sige, nanang. Taawagak. Ato yung tikanan nyo, nanang. Nangan kayon. Subuan nakakaloy. Diyo ka di ka ba ti agsubo, nanang? Saan nga rod? Subuan Ay. tapno makapanganak kaun. Sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang? Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman nak, nanang. Kaloy. Ne. Narakop da kong time. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arako pa na kumamat. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Oh, Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Ay, bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay? Bakbakatan. Ngamukas dyan kitin teraramidan na. Anyat inaramid na aya. Ginandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaul-ulimag ka. Apay ka, day. Apay, manang, ada ka di problema? Adda nga rod. Ngamjak mabalin nga ibagaken ka. Takabaabay. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti bagi. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Saan itan tanatauhan akon. Manang? Unak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Isoan na ba inanak? Ay, ala, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. ape apumanaw kayo, manang Susan? Agawid kami ijay lugar da Kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito Ipaabang mi paylaang, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag ka
kami iti groceries, nanang. Kasusweldo mi kini Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yo. Agyaman na, kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo, nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ha? Ay, agyaman na, Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalugong ko. Awan anyaman na, nanang. Kay kumusta nga kiri inayaw? Kastoy, kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti reseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, nanang. Wan, ay, awanan. Saanan ang makalagip apo masyar di kabsat mo, anak ko. Busy dang agnig-negosyo iti asawa na, nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyamanak. Kat pakawanan na, Crowley. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman na ka, nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagit, nanang. Saan kayo maginura? Isong ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, nanang. Iso ngay mayak. Saan ko akaduan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kalapos. Ay na, awan kanyak day jayan, nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang, abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan yaman na, anak ko. Sana bale. Tadati kabsat mo, kani bayaw mo amang tultulong kanyak dito, uy. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat miday ta. Agyamanak, anak ko. Naragsakat tati amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbidota. Ti amok na sakit tinakam na kanyak, gapoy tinaramid ko iti asawa na. Gamsan mo't gayam. Nagkidawak na rudi ti pamakawan kat limukay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, aging ga kadagiti apo ko. Alakastaan ti pagayam mo, Maya. Please like, share, and subscribe. Thank you.